Pozdrav svima, ja sam Zbera i danas ću vam pokazati kako da napravite ovako mangu spremnu za štampanje, dvostrano. Ako želite da vidite kako je meni ispala štampana manga, možete pogledati na glavnom kanalu video, imate link u opisu, a sada hajde da pređem na tutorial. Dakle, kada preuzmete dobit ćete ovako neke fajlove, sad ovi su CBZ format, što je neki format za stripove, prvi put čujem. Jedino kako sam našao da može da se gleda jeste preko ovog CBZ viewera, gdje prevučete to i onda možete da listate. Kako biste to ekstraktovali, samo treba da promenite ekstenziju, ovo CBZ, ukucate Z i P, yes. Kao što vidite promenilo se na zip, ako ne vidite ove ekstenzije idete na view i file name extensions ovo čekirate. Odatle samo ekstraktujete i imate slike. Ako skinete na primjer PDF, samo idete PDF to JPG i ovaj small PDF je dobar za to. Sada vam objasnim zbog čega zapravo treba nešto da uredimo. Pošto štampamo obostrano, mi imamo papir A4. Mi trebamo dve slike na ova dva papira da stavimo. Jedna, ovdje ide druga. Zašto ovako? Zato što se mange čitaju s desna na levo. Kako bih postavio da se lepo ištampa na obe strane, znači papir kad se okrene, sa druge strane također treba da budu dve slike, treća i četvrta. Da bi jedinica bila sa dvojkom i trojka sa četvorkom, moraju da se urede slike na određeni način. U videu na glavnom kanalu možete pogledati zbog čega je ovo ovako, ali evo kako treba da bude. Znači jedinica i trojka idu ovdje, a dvojka i četvorka idu ovdje. I onda kad se to preklope, jedinica i dvojka su zajedno, trojka i četvorka su zajedno. Znači ove dve slike idu zajedno i ove dve slike idu zajedno. Kad isečete papir na pola, znači te dve će biti jedna za drugi i ove dve će biti jedna i za drugi. Dakle, zapamtite ovo, tako ćemo da podešavamo. Neparni idu na levu stranu, parni idu na desnu. Idemo na Photoshop. Sve ovo ću da radim u Photoshopu. Evo, izabrat ćemo 12 slika. File, new i izabrat ćemo print A4 horizontalan. Prevući ćemo ove slike, izlupati enter i sad su sve smart objekti. To nam ne treba jer ih ima puno, tako da ćemo da ih rasterizujemo. Kao što vidite ovdje imamo jednu sliku koja je dupla. To ćemo uzeti, ako vidite ove ljubičaste linije, one nam pokazuju gdje je centar i gdje su ivice. Sad sam selektovao tačno na pola, selektovat ćemo ovaj layer, Ctrl X, Ctrl V i bit će u centru. Ovaj ćemo Ctrl A, Ctrl X, Ctrl V da i on bude u centru i sad su sve slike u centru kao što možete vidjeti. Izabrat ćemo svaku drugu. Ovdje je bitno da znate gdje idu. Možete znati gdje idu, to je da li su parni ili neparna strana. Ovdje, na primjer, pošto imamo 2, znamo da ova ide na levo. Također, na primjer, ako imate ovako, vidite brojku, brojke obično idu ka spolja, znači levo. Moraju svi layeri da budu vidljivi. To radite klikom, ako želite više odjednom samo prevučete dok držite levi klik. Dakle, znamo da su ovi neparni. Ctrl T da transformišemo, držimo Shift i prebacimo skroz do ivice. Stisnemo Enter i sad selektujemo druge ostale layere. Ctrl T, Shift, prebacimo na drugu stranu, Enter. Sada ćemo da napravimo ovako. Izaberemo po 4, zato što 4 idu na dve stranice. Selektujemo prvu i četvrtu. Prva i četvrta idu na jednu stranu, treća i druga idu na drugu. Dakle, selektujemo prvi i četvrti, desni klik, Merge Layers. Prebacimo ga dole. Selektujemo drugu i treću, Merge Layers.
I sada imamo ovako po dve strane na jednom layeru. Dupli klik, znači na ovo, i možemo da ga primenujemo da se ne bismo zbunili. Selektujemo još 4. Prva i četvrta merge, druga i treća merge, 3, 4. I imamo još 4, prva i četvrta merge, druga i treća merge, 5, 6. Bom, sad imate 6 layera. Naravno nisam uzeo sve jer samo tutorial radim, neću sve layere, ali kad imate ovako layere zadate, pobrinite se da svi budu vidljivi. Idete file, idete export i idete layers to files. To izaberete, browse, da izaberete destinaciju. Ok, file name možete da obrišete. Visible layers only, to je zato što ćete vjerojatno imati još neke layere koje ne želite da budu vidljivi u JPEG-u. I ja sam stavio na 12, možete i manje, svejedno je. I pustite da on napravi kopiju svakog layera. Bom, sad kada odemo u ovaj file imat ćemo ovako. Vidite da ide 000000. To je Photoshop sam zada, iskreno ne znam da li može bez toga, ali samo uzmete i za svaki obrišete taj početak kako biste imali redosled. Jer Photoshop malo naopako radi, odozgo računa umjesto odozgo kao što mi radimo, tako da evo sad imate od 1 do 6. Kako ćete znati da ste dobro uradili? Či idete ovako, ovo vam je 1, pa pređite na sljedeći 2, to je 10, 3, 11, vratite se, 12, četvrti. I onda, znači, to je 12, 13, 14, 15, vratite se 16, idete dalje. 17, naredni slajd, 18, 19, vratite se 20. Tako ćete znati da ste dobro rasporedili. Kada sve slike rasporedite, vraćamo se u Photoshop. Ovo možemo da ugasimo. File, Automate, PDF Presentation. Browse i izaberete ove slike. Open. Ako imate više slika i prelaze u desetine, nešto će loše ovdje da zabrlja sa imenima. Tako da samo kliknete Sort by Name i to će sve da se reši. Multi-page dokument, white, 12, ovo vam ništa ne treba i save. Izaberete gdje da se čuva, save i high quality print, u principu samo izaberite to i save PDF. I on će sad da vam ovako prođe kroz sve stranice i gotovo. Sada imate PDF sa vašim stranama. I to odnesete u štampu i kažete im odštampajte mi crno-belo obostrano. Kada dođete kući uzmete da sečete. Možete seći skalperom, ali meni skalper nije baš oštar i cepao je papir, tako da sam koristio lenjer. Evo kako to raditi. Uzmete papir onako kako vam je odštampan. Znači ovo je prva strana, 1 i 4, ovo su 2 i 3. Preklopite. Ne mora da ga previše stisnete, ali tako, otvorite, lenjer gurnete u centar, taman do ovoga, jako stisnete lenjer ka stolu i ovo cepate, ali vučete ka lenjeru i ka sebi. Tako u malim potezima, možete i u većim, ali ovako je. I sada imate ovako 2, ovo je 1 i 2, a ovo su 3 i 4. Prvo 1 i 2 stavite, znači uzmete, okrenete tako da isečena ivica bude u centru knjige. Znači tako. I ovo samo gurnete preko. Naravno kada se ovo sve završi, samo ćete sve ovo okrenuti i imat ćete mangu. Dakle, da pokažem ponovo, uzmemo prednja strana, pažljivo odredimo centar, stavimo lenjer,
cepamo. Bum. Bum. Idemo još jednom. Prednja strana. Pažljivo odredimo centar. Lenjer. Jedan, dva. Kraj. Kada završite sa time, rasporedili ste stranice, odnesete u kopirnicu da vam urade spiralu. Kao što sam rekao u videu na glavnom kanalu, gledajte da radite do 200 stranica, jer spirala ako bude veća može da vam uđe u sliki i tekst, a ovako taman ima prostora ovdje u centru da ništa ne prekrije. Ja sam radio plastificiranje prednje strane, pozadi sam stavio samo karton, možete vi da plastificirate obe strane, možete ništa ne plastificirati, na obe strane samo stavite foliju i karton, ali samo im naznačite u fotokopirnici ako nisu čuli šta je manga, da treba obrnuto da gledaju knjigu, odnosno tamo gdje je cepano na tu stranu treba da ide spirala. I dok čitate, kako vam se ne bi raspala, okrećite stranice do kraja, znači potrudite se da se ne uvijaju, da vam se ne bi raspala kao moja prva manga. Ostale su odlične, tako da samo do kraja okrenete stranicu i to je to. Također samo želim da napomenem zbog čega nisam štampao kao knjigu, zato što ako se štampa kao knjiga, obično štamparije traže veći tiraž, odnosno više da odštampate, a meni stvarno ne treba 5 ili više ovih kopija iste mangije. I također što se tiče legalnosti, ne smete da prodajete ovo zato što nemate licencu. Možete da napravite za sebe ako ste kupili PDF, ali ne smete da prodajete. To je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, ako jeste bacite like, prijavite se na kanal i vidimo se nekom od narednih. Poj!